Nabaramusya abanya-Uganda bagenzi banjye mwena. Nani nshaba kubizusyamu. Muhoza Kiza yakora tweet ari kugira ngo those M23 in Congo ni ba brothers bitu. Icyakakora tweet yagitayo. Ngarike nkwizusyemu Gashumba wenyine akutandika ikintu cy'abavandimwe. Ari kugira ngo n'abavandimwe. Kandi mu constitution ya 95 bakakwata ihanga ry'abanyarwanda barigito mu constitution ya Uganda, which is okay. Kandi to living a peaceful life na n'abanyarwanda abo. Kandi twine buzibuna n'abanyarwanda. Ubuzibu bwitu buringaye, ubuzibu buri na n'abanya-Uganda. Abantu bona whether yo munyankore, whether yo muganda, whether yo mugisu, whether yoha, as long as ne bakozesa kugira ngo omare abanya-Uganda obusinge imwe nimwe kizibu kitu tiki abanyarwanda. Then Gashumba yagira ngo timukubasa kutubinga mu Buganda, abo kuba Buganda tukija mukarenira, yes tukubasa kubabingamo, abo kuba Buganda yenyine niyo yabawero kamingire. Then how comes this time around nimugeza wo kupushinga narrative eje yo kugira ngo abaganda nibenda kubabinga mu Buganda? Yagaruka yakosa statement akugira ngo tugaruka witu Rwanda tuzagaruka yona nitakarite twaguzire kandi kitakubasika. Yagira ngo if not M23 is soon coming kukora revenge. Hatko kugaruka ukakwata ibintu ebyo bibiri wagaruka ukabigita ukashanga barumuntu bakwata bakutocalinga abana babaganda bakubatocalinga besherekere nyuma y'abanyankore bakugira ngo babatocalinga on behalf of abanyankore nebageza ku promoting that genocide nko kuyabire Rwanda hagati y'abatusi na n'abahutu nebageza ku kugibuildinga. Hati aba M23 bababingire Kongo, kuba babingire Kongo batahiro mu Uganda, kubiziro mu Uganda ninde batakiba kugeza ku buildinga niki. Hati nabageza kugira ngo bateho Ruwango na n'abanya-Uganda becange. Hati bo batandikirana no konage papura bakoze sizina ry'abaganda ipapura bikugira ngo imwe abanyankore mu rumuntu mbona sabana bitu. You think as if ngutukubasa kubakora ho revenge. Don't think ngo murahare nitwe tumurahare nitushayo nantusaba bakora ho revenge. Ibyo ne papura byabo nebaza kwata abantu bawo babatema babire ne bakozesa Kongo na no mu Uganda abo babire ne bakozesa kwita abantu na no kubatema bagende batandika futema gura abanyankore don't be shocked mukareba abantu bije batandika kubatema bakubacwa hemutwe bakusindikana ne bakunaga hona ne papura kandi nabo kubatema bakukoze so Uganda bakugira ngo mutwire numwita abantu bitu numbona sabaganda mukutubona abonasa mukutiba hamataka mukugira ngo murahare munonga. Hatso nakire kanyu ni mushashore bibimbire numukora batandika kutema abanyankora maraka kugira ngo n'abanyankore bimuke baze kwatakinga abaganda bakugira ngo abaganda no babatema. Kandi aba bantu bo benyine no bakikozire ne babuildinga genocide yabo kuko bakikozire Rwanda. So abanyankore mwigura matu mukoso bwongo bwanyu kandi mukanuramisho ganyu. Eki kintu ndumuni nkisimeringa abo kuba kintu cyayika this time around ne baronda ngo kubakubasa kuhinda ubutegi cyabo bw'abantu babarihire akaruru bakatinire abantu babarihire hati no baronde ngo kubakubasa kuhinda ikintu bakahitinga targets zabo. Not only that niba basana no kwata ebijwaro bya nupu byenyine bibira kitebe na nebizire ne bakwata ku rugakare na kare bagarika babijwe k'abantu abo bete ba foot soldiers bagende batema abanyankore kubarahize kubatema bakweta abantu kandi bataro abantu abo kwa Museveni izire nabikora ubwire buringwa bwona. So Ugandans mostly Westerners and other Ugandans twine kwimuka tukaroizinga amaraka gitu tukagamba ebe bintu this time around we are lucky kugira ngo hati media yone rya side yetu ebe bintu babine babikora all along behind the curtain ahabo kugira ngo media zona ziri side yabo radios no shanga ziri zabo na TV ziri zabo. We are lucky ngo hati twine platforms nyingi TikTok, YouTube, Facebook, X,
na nikuto yindi mutambuze message eji ezabanya Uganda twena turi safe. Thank you very much.